V Kopru torej nas čaka še zadnja tekma tega uvodnega spomladanskega kroga v prvi ligi Telekom Slovenije med domačim Koprom in Celjem. Kot ste že lahko slišali tudi v našem studijskem delu, pa tudi v prispevku, gre za pomembno tekmo v boju za četrto mesto, ki najverjetneje tudi v tej sezoni prinaša uvrstitev v evropsko tekmovanje. Iz avta je medtem izvajal Tomislav Barišič. Kombinacija Celjanov na desni strani, to utegne biti nevarno. Rahmanović strelja. Toda Rahmanović je meril preko gola. Pungaršek, sedaj pa priložnost za Rahmanovića. Na desni strani se odkriva Požek Vancaš. Uspešno preigravanje. Strel in odlično znova Nenezić. Pranić. Ibričić proti Praniću, to utegne biti nevarno. Pranić, vedno Pranić. Pranić žogo prepušča Ibričiću, strel Ibričića. Toda dobro je bil postavljen Matic Skot. Rahmanoviću, ki igra takoj iza edinega napadalca Celjanov, znova Rahmanović. Rahmanović kombinira z Vancašom. Lepa žoga v sredino in gol! Tokrat so Celjani lepo izigrali koprsko obrambo in dosegli vodilni gol. 41. minuta, Koper Celje 0:1. Nino Pungaršek pa je bil tisti, ki se je sam znašel pred vratarjem Igorjem Nenezićem in ga tudi premagal. Preslava podaja Beliča, odbita žoga, še naprej ustrajajo Celjani v napadu. Rahmanović proti Volaršu, odlična obramba strani Igorja Nenezića. Medtem pa obetava napad Celjanov, Požek Vancaš, še vedno Vancaš. Žogo je podal, pa potem strel, toda preslab Luke Beliča. Celjani striktno pokrivajo nasprotnikove nogometaše, nevarna podaja in gol! 1:1. Napaka tokrat v celjski obrambi in Koprčani se veselijo izenačenja. Lepa podaja Pranića. Vse skupaj bomo videli še enkrat v počasnem posnetku, kdo je bil torej strelec. Rahmanović. Pišek, lepa podaja na drugo stran, priložnost in odlična obramba Nenezića. Pišek. Đinić. Lepo do Barišića, strel Barišića, toda mimo daljše vratnice. Ali bo to Rahmanović? Rahmanović iz podobnih položajev zna zadeti. Rahmanović in dovolj pazljiv je bil Nenezić. Išča je številko 14, že pripravljen Matej Podlogar. Matej Podlogar, ki je v jesenskem delu sezone dosegal 3 gole. Pučko kombinira z Valensijo, ponovno Pučko poizkuša. Priložnost in gol! Toda gol ne bo veljal. Kaj je pokazal zdaj stranski sodnik? V tem trenutku konec tekme, torej 1:1 na koprski Bonifiki. Prvo polovreme je bilo s naše strane jako loše. Ok, nije sad Celje imao neke ekstra šanse, međutim nikako nismo uspjeli doći u igru. Bili smo monotoni, svaki duel su bili bolji, brži, jači i bio sam jako ljut na poluvremenu. Drugo poluvreme je nešto bolje, ok, ali i tu igru prema napred ne štima zato što jednostavno puno igrača svi da nije spremno, pogotovo igrači koji su nam bili na probama, ala Valencija, Belima, koji bi trebali nositi tu razliku, donositi, ne donose nam je i ono da nam igra prema napred pati. Ali dobro, kad gubiš 1:0, bez obzira što igraš doma sa protivnikom koji je Alpari sa nama, na kraju moramo biti zadovoljni. Prvenstvo je, drugi dio je tek počelo. Pa dobro. Ne znam, nisam vidio dobro ovaj gol njihov. Mislim da smo zaslužili više danas i po igri pokazano i po šansama. Mislim da smo pokazali mušku igru, da smo imali ideju, imali smo inicijativu, htjeli smo pobijediti danas ovdje u Kopru. I šteta, mislim da smo izgubili 2 boda, odnosno da smo dobili 1 bod.